Rabadisela Mafhungo SABC uvapana Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo mawani ngachino chipinga kea. So I just wanted to say to South Africans, I am not involved in the Senzo Meyiwa case. I've never done anything wrong. Chanda Chinari warusha kwa mapolisi wa Lieutenant General SABC bo visera kagara paramende ne uri ahuna chibashira mulenje ngacho kawulinganywa hapetu oburao kana burayo la mkapteni wa kare wa bafana Senzo Meyiwa. In the decade between 2011 and 2022, Cape Town performed worse than the average of all metros. Presidente bopindura mbudziso ka korero shaka ya mavundu na musi. Bala madekwero wana mungo muvigo wa rona mungo muthu orisiaho zwine zwa khusia uri vhathu vashu vorisiaho ndi 43. Chivalo cha vhathu vho vha khomboni shushaho ya BC vundini la Limpopo mapeloni ya vege chogonya ubva khafu ina mbili uya khafu ina raru. Maybe now it's time to right our wrongs from so many years ago. Kazo mitambo rabaresa mutambo wa ufana uchira wa bafana na Rwanda zona zino nga wararati. Da na madekwana hariko badisela Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na Lihai. Chanda cha mkomishinari wa rushaka wa mapolisa OMSO Shuma Lieutenant General SABC bo visera kagara paramende ne uri ahuna chibashiranga cho mulenje kawulinganywa hapetu haburayo la mkapteni wa kare wa bafana Senzo Meyiwa bo sibia bahumera paramende na musi uvera panda onekeza butanzi yabo panda komiti inyako sezirusama bari amkomishinari wa mapolisa vunduni la KwaZulu-Natal Lieutenant General Bwentlantla Mkhwana mirado ya paramende bo buzisesa bo sibia marugana nandiraye bashiranga yo mulenje kawuparazigwa chigwada chokati yao chawa na mabura ya politiki. Zoba zisongolabererwa uri bosibia bangachotalutshedza nga budalo basamini na mare khambudziso iye musimbudziso yeneyo yobudzisha nga mrado wa parliamenteni bavaho kalehoro la MK party izwi nga mrado musi bosibia bono ditalutshedza uri abangotobofholwa chothe ufindula mbudziso zobudzishaho nga bosikosana. Zichitebela mrado wabo wa parliamente babavulera mlandu wa unyadza magamulayo ngamra wakakati dzafulwana musibo mkhwanazi bachibapomoka vosibia bari bafulupelori bosikosana nabo mkhwanazi bakushuma bothe lwachiphirini. To me, Chair, is deeply involved in this whole thing that is going on, unfair thing that is going on against me. Ingwe ya mbudziso dzebosikosana abatakuchedza ngayo ndi kwa maofaladzwa chigwada chokete yaho cha utudhisisa milandu ya mabulayo. When Senzo Meyiwa was killed, did you went to the scene? Kazi kwa maho mlandu wa bulayo la Senzo Meyiwa bosibia bupindula zitebelaho. When this matter has been testified, I haven't submitted a statement. I haven't submitted I've never been called as a witness. It's almost at the end because I was not involved. I've seen messages that says I took $1 million and I did this, I shifted a firearm order. No. At what point would I have done that? So I just wanted to say to South Africans, I am not involved in the Senzo Meyiwa case. I've never done anything wrong. Vosibia bohanetsana na mabaribari kwa maozwinji zine bakogolelwa zone. You are not concerned when intelligence information is lingering around community members. Of course, I am concerned if ever a member of the public will have information, in particular documents that belongs to intelligence. Mirado ya parliamenteni bari bakadibana dora la ubvela phanda na ubudzisesa bosibia.
Komishini ya madlanga ine ya kusedzulusa mavharivhari ya vhutshinyi u dzhenelela polotiki khathihi na zwiito zwa vhuaḓa kha tshumelo ya vhulamukanyi ya u kombetshedzea u imisa vhuṱanzi ha ṱhanzi ine ya sa khou bulwa dzina ine ya pfi X. Izwi ndi nga murahu ha nyambedzano dzine dza kwama nga vha khomboni ya ṱhanzi iyo. Murangaphanḓa wa ṱhanzi kana wa vhuṱanzi wa khomishini iyi advocate Vho Adila Hasim vho tou vhala tshitatamennde tsha vhuṱanzi ha ṱhanzi iyi vhune ha kwama vhushaka ha Vho Vusmus Kat Matlala na vhathu vhane vha nga vho ramabindu Vho Suleiman Karim na muhulwane wa khethekanyo ya mapholisa ya Hawks vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Major General Vho Lisicha Sinona khathihi na murwa wavho Thato. Zwidodombedzwa izwi zwo ṋekedziwa nga milaedza ya WhatsApp. Presidente Vho Ramaphosa vho fhindula mbudziso kha khoro ya lushaka ya mavunḓu ṋamusi. Presidente vho rumela mulaedza wa ndiliso kha miṱa yo zhakiwaho nga murahu ha khombo ya basi vunḓuni ḽa Limpopo he ha lovha vhathu vha 43. Presidente vho kwama kushumele kwa masipala wa Cape Town na u fhindula nga zwa upfhi vha ḓivhana na ramabindu vho Hangwani Maumela. Let me start off by expressing our condolences to the families of those travelers who lost their lives in a horrific bus crash near Makado and Musina on Sunday, and also express our condolences to the people of Zimbabwe and Malawi who lost their compatriots. Census data shows that in the decade between 2011 and 2022, Cape Town performed worse than the average of all metros in expanding access to services such as refuse removal, piped water, electricity, and flush toilets. And this is not my information, it is data. So I was walking with Mr. Sibia, and as we were walking past a house which I saw in construction for quite a while, and I kept asking, whose house is this? It is a massive house, and I wanted to know whose house it is, and I never got the information. So walking there, a car comes past, and I always mispronounce this person's name, Thibo Touch or something like that. He gets out of the car with another gentleman. He wants to talk to me, to photograph and all that. So we stop. And now we are against the wall of this massive house. And that's where the photograph happens and the video. Tshivhalo tsha vhathu vho lovhaho khomboni shushaho ya bisi vunḓuni ḽa Limpopo mafheloni a vhege tsho gonya u bva kha 42 u ya kha 43. Bisi iyo yo tiba nga murahu musi mureili a tshi pfi o lozwa ndango guvhani ḽa Tshambudzi hune ha vha dzi thavhani badani ya N1 tsini ḽa Louis Trichardt nga Swondaha. Iyi bisi yo vha yo livha Zimbabwe na Malawi i tshi khou bva Gqeberha vunḓuni ḽa Eastern Cape. Musi zwo ḓala vha muvhuso wa vunḓu ḽa Limpopo vha ri vhaofisiri vha shango ḽa Zimbabwe na Malawi vha ḓo vha tshipiḓa tsha u ṱalusa zwitumbu zwa vhafu avho. Khombo iyo sia vhathu vhanzhi u mona na dzingo ḽa Tshipembe Afrika vho tshenuwa hu khou pfala uri muṋameli wa munna o ri sia vhuongeloni ha Louis Trichardt Madekwe. Zwa u ṱalusa zwitumbu zwoṱhe zwi khou ḓo thoma usi kale. Ḓuvha ḽa Madekwe ro wana muṅwe muvhigo wa uri hu na muṅwe muthu o ri siaho zwine zwa khou sia uri vhathu vhashu vho ri siaho ndi 43 a i tsha vha 42. Postmortem dzi ḓovha dzi khou thoma matshelo ro kuvhanganya pathologists dzashu uri ngauri ri khou amba tshivhalo 43 ndi tshivhalo tshihulwane uri nga ḓuvha ḽithihi ro tendelana uri arali vha kona u ita 10 ri nga ḓiwana ri tshi fhedza nga u ṱavhanya. Musi vha tshi khou lila na miṱa yo lovhelwaho mulanga vunḓu vha ri muvholi wa mishonga wa nalaho basini u khou vha vhilaedzisa. Zwino hezwi zwa mishonga na nṋe ro i vhona a yo ngo ri fara zwavhuḓi arali ri khou tou vhudza ngoho uri u wana mabuto a mishonga ine u khou tou vhona uri a si mishonga ya muthu muthihi o no khou lwala zwi amba uri ndi muthu ane aida o tou enda a tshi doba kha kiḽiniki iṅwe na iṅwe kana o tou hwala mabuto ngoralo. Ndi zwone zwine vha wana maAfrika Tshipembe vha tshi nga ungari hupfi a vha khou u fara vhathu vho no khou bva kha maṅwe mashango zwavhuḓi.
ndi zwithu zwinonga zwenezwi zwine ra vha ri tshi khou ombedzela kha vhathu vho no bva nnḓa uri ni tshi ḓa i ḓani nga mulayo, ni tshi ṱoḓa mutakalo ri ḓo ni fha wone nga mulayo, mara hezwi zwine na vha ni khou itisa zwone zwi vha zwi tshi khou ri vhaisa. Zwo ralo vha dzangano la South African Transport and Allied Workers Union vha ri khamphani dza dzibasi dzi tea u thola vhareili vho no fhira muthihi kha basi. We've been saying that each bus must at least have 3 drivers so they can even have time to rest. Unfortunately, it has not happened because the employer is greedy and selfish. They do not want to hire more drivers. As much as the matter is still under investigations and we do not want to make speculations, however, chances are the bus was not roadworthy. These companies do not care about the safety of their employees and passengers. The only thing that they care about is making more money and stealing from workers. Thousands of these buses are not being serviced, and that is one of the reasons why we have so many accidents in this country. Zwitumbo zwa vorisiaho zwizibadela cha Silomu palanjelele Lutendo Bobodi, SABC News, Polokwane. Basi ngototshela kule rabia zona zinuskari. Ridobapo batanganedza kha mafhungo fano kha SABC 2, SABC Plus na lihai. Na ḓorobo wa Johannesburg vho dada murero vha kwetela khwerero vhathu vhoṱhe hu tshi katelwa na vhane vha dzindaka uri vha shumisane na khoro iyi ya ḓorobo siani ḽa u vhona uri milayo i khou tevhedziwa. Vho murero vho vha rangaphanḓa fulo ḽa mazhendedzi a mulayo tshivhini tsha ḓorobo ya Johannesburg u sedza arali vhadzulapo vha tshi khou tevhedza milayo. Ndinga dza u vhona uri milayo ya masipala i tevhedzwe, vha khoro ya ḓorobo ya Johannesburg vha khou ṱoḓa u vhuyedzedza ḓorobo iyi tshikale ye ya vha tshi ḓivhiwa sa ḓorobo ya musuku. Na ḓorobo vho dada murero na vhone vho dzhena fasi na u shuma hune vha khou ita na u sedzulusa zwa u tevhedzwa ha milayo i langaho masipala nga vhathu vhane vha rengisa hanefho zwiṱaraṱani. As part of the broader rejuvenation of the inner city, we have made good progress thus far. Now we are looking at fixing the infrastructure, the water infrastructure underneath, and then we'll then be fixing the pavements and the roads. Musi vhaṅwe vha tshi khou takadzwa nga mushumo une wa khou itwa, vhaṅwe vha khou zwi sasaladza. Permit of this tent, but we do have the permit of this tent. We do have, but Mama, she's not here now. She said she's coming now. Vho murero vha ri uri ḓorobo i swike kha tshiimo tshavhuḓi, vhoṱhe vha fara mikovhe vha ḓo tea u vha tshipiḓa tsha mushumo une wa khou itwa. Our focus here will be enforcing the law, ensuring that even the shops around here do comply to the bylaws. Next week we'll be coming also to enforce in terms of rates and taxes. Musi o tou sala ṅwedzi uri farwe khuvhangano ya G20 ḓoroboni ya Johannesburg, na ḓorobo vha ri ḓorobo iyi ḓo vha yo lugela khuvhangano yeneyo ya ḽifhasi. We are confident that we have done things that needed to be done. Vho murero vha ri a vha khou vhuya vha lala vho dzula malugana na khonadzeo dza mbambe khulwane ya u lwela ndango ya ḓorobo khethoni dza ṅwakani dza mivhuso yapo. Khumbelo ya beili ya mufunzi wa miṅwaha ya 40 ane a khou hweswa mulandu wa u tshipa ṅwananyana wa miṅwaha miraru yo fhiriselwa phanḓa u yamba matshelo khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Moribugeng vunḓuni ḽa Limpopo. Avha mufunzi vhane vha dovha hafhu vha shuma u endedza vhana vhane vha dzhena kha tshikolo tshavho tsha Ndela Zwixele vha pfhi vho tambudza ṅwananyana uyu phanḓa musi vha tshi mu tsitsa hayani. Zwinzhi nga ri mafhungo washu rendani ra ḽiphaswa. Ndi zwone na musiri hafhanoni khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Morobeng nnḓa ha vhuṱokwa fhano vunḓuni ḽa Limpopo hune muhumbulelwa wa vhane vha khou hweswa nga mulandu wo tshipa ṅwana wa miṅwaha miraru vho ḓivhonadza na musi khothe vha tshi khou ita khumbelo yavho ya beili. Zwine ri khou pfha na musi khothe ndi zwa uri havha muhumbulelwa vhane vha dovha hafhu vha vha mufunzi vha dovha hafhu vha vha vhone vhane vha vha na kreshe ine hoyo ṅwana wa miṅwaha miraru a dzhena khayo. Vho ḓa vha ri heḽi ḓuvha ḽine vha khou humbulela uri vho mu tshipa vho mu humisela hai
hayani nga madekwana nga awara ya vhufurathi nga maḓuvha maṅwe vha tshi tea u muhumisa hayani nga awara ya vhufuraru. U amba zwinzhi nga haya mafhungo ri na vhaṅwe vha mudzulapo vhane vha dzula fhanoni vhane vha khou hanedza uri havha muhumbulelwa vha bve nga bail vha vhuye tshitshavhani. Ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a SABC na musi ro vhona khumbelo ya muhumbulelwa yo fukiselwa phanḓa u itela uri hu vhe na khaṱulo ya bail. Vha ri mini sa mudzulapo vhane vha khou hana muhumbulelwa vha tshi bva nga bail? Nṋe sa mudzulapo ndi khou hana uri a bve nga bail ngori zwe a zwi itaho o zwi ita kha ṅwana muṱukusa ende rina sa tshitshavha a ri ngo farea zwavhuḓi ngauri u ḓo ri a tshi vhuya a ḓa dovha ita zwezwiḽa zwe a zwi itaho ende zwi khou sumbedza uri o ita ṅwana na vho ri u dzhena khirashi ya musadzi wawe zwi khou amba uri vhana a ri tshavha save roṱhe zwi kha ḓi ḓo vha nga heneyo nḓila. Zwino a dzula hanefho a songo bva nga bail a ri khou tendelana nazwo. Havhanoni ndi vhaṅwe vha vhadzulapo vhane vha khou hanedza khumbelo ya bail ya vha muhumbulela vhane vha dovha hafhu vha vha mufunzi vha miṅwaha ya 4 na musi ro pfha uri heyi khumbelo yo fukeselwa phanḓa hu itela uri khaṱulo ya bail ri thetshelese nga ḽa 4 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi. U amba zwinzhi ri ḓo dovha hafhu ra vhuya hanefha nga ḓuvha ḽa 4 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi u pfha khaṱulo ya khumbelo ya bail ya vha muhumbulelwa. No bail for Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi une randa ya vhonala u dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 42 cents, bond only 23 14 cents, euro only 20 rands 19 cents, pula Botswana ndi 1 rand 20 cents. Mikovhe phala JSA pasi. Kazvira za musuku ndi 4,130, platinum ndi 1,631, oil isingakonekiswaho ndi 62.00 kafagi. Vafana vha ḓovha vha tshi khou ṱoḓa u ṱanzwa samba ḽa ṅwaha wa 2022 luvhanḓeni lwa Mbombela musi vha tshi tamba na Rwanda mutamboni wa u fana u tshila wa u lwela u dzhena tshipugani tsha ḽifhasi zwino nga iri ya rathi. Mutambo wa u fana u tshila wa Bafana na Rwanda u ḓo thoma zwino hune zwa zwino ra khou vha sumbedza zwine zwa khou bvelela fhaḽa luvhanḓeni lwa Mbombela. Benin na kha vhuimo ha u thoma kha tshigwara tsha C uri Bafana na vhone vha kone u swika nahone vha bvela phanḓa kha mutambo wonoyu une wa khou ḓo itea kha ḓuvha ḽa ṋamusi. U lavhelesavho zwinzhi kana vha tshi khou lavhelesa hanefho kha televishini yavho vha ḓo zwi vhona zwifanyiso zwa hanefho mutamboni kana hanefho luvhanḓeni une thimu ya lushaka Bafana ya ḓovha i tshi khou tamba hone. Kha musi zwa zwino u lavhelesa zwinzhi kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri na musaukanyi zwa mitambo ane a vha Tina Tshiṱagongo Ramantswana ane a ḓo ri lavhelesela zwinzhi kha mutambo wa madekwana musi Tina ndi madekwana ri khou ni ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC. Ndi khou livha nga maanḓa madekwana u ḓilungana kha vhaṱaleli vhoṱhe vha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Musi ri tshi khou lavhelesa mutambo ri ḓo lavhelesa mutambo une wa vha wa Bafana na thimu henoni ya Rwanda. Ni vhona u tshi ḓo itea mini kha ḓuvha ḽa ṋamusi? Hey, zwine zwa khou itea ṋamusi kana zwine zwa ḓo itea ṋamusi ndi zwa uri hoyunoni mutambo ndi mutambo wo fana u tshila kha thimu ya lushaka ya fhano kha Afrika Tshipembe ngauri ni ḓo zwi zwa uri u kundelwa hashu nga ḓiwana ri khou kundela u kunda shango ḽa Zimbabwe vhegeni yo fhelaho. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou dovha hafhu zwa sia zwi tshi khou ri vhea kha mutsiko muhulwanesa madekwana ḓo ṋamusi zwine zwa tou amba zwori kha zwine zwa khou tea u itea kha thimu ya lushaka ya fhano kha Afrika Tshipembe ndi u ḓiwana vha tshi khou kunda ngauri ndi songo hangwa uri zwine zwa khou lweliwa hafhanoni ndi u ḓiwana vha tshi khou kona u fhirela phanḓa kha mitambo ya tshipuga tsha ḽifhasi ine i amba zwinzhi nga maanḓa kha vhadzulapo fhano kha Afrika Tshipembe ngauri Bafana ndi kale nga maanḓa vha si khou tamba kha mitambo ya tshipuga tsha ḽifhasi u dzhieliwa havho point 3 na zwone zwo dovha hafhu zwa kwama thimu ya lushaka ya fhano kha Afrika Tshipembe ngori arali ho vha hu nga nṱhani ho dzhieliwa point 3 nga nṱhani ho sa tamba zwavhuḓi kha mutambo wo fhiraho na shango ḽa Zimbabwe ṋamusi rari vha tshi khou dzhena kha mutambo wa madekwana ḓo ṋamusi ri siho fhasi ya mutsiko. Kha ḓo lavhelesa hu na tshanduko dzo itiwaho nga mugudisi nahone kha ndi tshanduko khombetshedzwa dzine ri khou wana Mbokazi a si tsheho kha musi nga ṅwambo wa garaṱa ra ḓivhona vhathu vha fana vho Lela Foster vhane navho a vha nga ḓo vha hone kha mutambo uyu zwi nga kwama mutambo uyu nga nḓila ḓe? A thi vhoni zwi tshi nga tou kwama ngo ralo thimu ya lushaka fhano kha Afrika Tshipembe ngori ri tshi amba nga Mbokazi ndi songo hangwa zori a zwi tshi tou vha kale o thoma u ḓiwana a tshi khou vhidziwa kha thimu nga vho Hugo Bros. Ri tshi amba nga Lela Foster ndi ḓo zumbula zori na ene ho vha hu na tshifhinga tshe a vha si khou tamba kha thimu
ya lushaka pano kha Afrika Tshipembe zwi tshi khou itiswa nga thaidzo ya fuvhalo zwine zwa amba zwori u sa vha hone havhoi vha vhuvhili havho na musi zwi dovha hafhu zwa ṋea tshikhala vhaṅwe vhatambi uri vha kone u ḓiwana vha tshi khou imisa zwanḓa uri na nṋe ri hone ri nga kona u ita mushumo u fana na havha vhaṅwe vhatambi vhavhili vhene vha siho ngori ni songo anga uri u shuma zwavhuḓi ha thimu ya lushaka ḽa fhano kha Afrika Tshipembe zwi dovha hafhu zwa ṋea tshikhala vhaṅwe vha vhatambi vhane vha tshi khou tamba kha thimu dzo fhambanaho nga fhano kha Afrika Tshipembe kana mashango ḓavha uri vha kone u dovha hafhu vha sumbedze mugudisi vho Hugo Bros uri na vhone vha nga kona u ḓiwana vha tshi khou imelela shango ḽa Afrika Tshipembe ngori ni songo anga uri zwezwino u ḓo vha tshi khou ḓa miṱaṱisano ya AFCON hune vhunzhi ha vhatambi u ḓiwana vho ṋangiwa kha thimu ya Afrika Tshipembe kana vho vhidziwa vha vha khou dovha hafhu vha shumisa tshenetsho tshikalo uri vha kone u ḓiwana vha tshi khou vhidziwa na kha miṅwe miṱaṱisano uri vhafana i swika hune khamusi ya nga pfukela phanḓa ndi zwifhio zwine khamusi ka tea u tou zwi ita zwine ra nga amba uri zwi nga ita uri thimu ya lushaka i pfukele phanḓa ni a ḓivha lunga nda sa vhe nda zumbula zwo ri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ri nga ḓiwana ro dzula ngo rali ro vhea fulufhelo ḽashu kha maṅwe mashango hezwo ndi khou zwi amba ngori ndi songo anga uri shango ḽa Nigeria na ḽone ḽi khou tamba na shango ḽa Benin zwine zwa amba zwori ro sedza uḽa mutambo ngori mvelelo dzine dza ḓo vha hone kha mutambo wa Nigeria na shango ḽa Benin dzi a dovha hafhu dza vhuyedza shango ḽa Afrika Tshipembe zwi amba zwori vhafana vha khou tea u kunda shango ḽa Nigeria ḽi khou tea u kunda shango ḽa Benin ngori arali Nigeria na Benin vha tamba u lingana zwi amba zwori vhafana arali vho kunda vha khou tea u vha vho kunda nga zwikoro zwo no fhira zwivhili u ya nṱha zwine ndi zwone zwine zwa ḓo pha tshikhala shango ḽa Afrika Tshipembe uri ḽi ḓiwane tshi khou kona u fhirela phanḓa zwine arali hezwo zwoṱhe zwa konḓa zwi amba uri lwendo lwa shango ḽa Afrika Tshipembe u ḓiwana vha tshi khou kha mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi lu ḓo vha lu swika magumoni ya ri mbo ḓi ligadzane pa mathina ndi musi ro fara nyambedzano na musaukanyi wa zwa mitambo Thina wanga tshi ita gongora mantswana ana musi ri agadzane pa a ḓo vha madekwana vhuḓi ndende lokole ne fayano na zor ko tani zar ko be sam shashman ko na kala machero na ko mchwa mvulo ko na do wona bela ane pela ka hospital zwinyi zashango ne ko wona brexla dozi ko fefra ka tozune ko zo ko bela hospital zo chipembe ashango ka hospital zo vadwa so wa bra ke zaro para zona ka hospital zo bari ndi zo debula woni ka tashango arwa zo ko labilwa pizza chakala machero ro pro na brazil zik do zo bra panda na zo nemanda pala ka hospital zo ro zo vundale pompo zo ska capacity za farati brazil ro ro zo na ka hospital zo ro zo vundula la kwa zo natal mata ro ko do pro na ro ro mi ro ko ya do ko shena gane pala ka hospital zo bari zo chipembe pizza chi bra panda ko ro una tsidzo zinza wone no ko simbeso ro udamana mpiso ukaulaho ka hospital ka tashango ne nga sona khona zi zamlia madaka une mifiso no ko do pro wana kana ka hospital zo bari ndizo debula zo vundula bari ndali popo chipara panda do pro ro mucho washu ro za ntesana za paisa wi mangandire tebela ona ko ro kids ko ri 34 la drone Pretoria zar 32 pone bari ndia broken spirit katina 32 dropo ndia yona bari ndia Johannesburg oni achaka vundula bari ndivundula ya ndivundula lipopo na ne bari kwa mcholo bari udopisa koma pala msina zaita ka 36 songo ke drop za wana skira 36 palali katina 32 pone bari ndia tsanin na 33 pone bari ndia Bakersford chaka vundula bari ndivundula mpumalanga hapa kwa mcholo bari do skora do kuna mvura kala machoro pedzia zaita 28 pala mbobela katina 31 skokuza na 28 pala masheshingi songo wana 29 pone bari ndia mkonto matraka vundula kwa Natal kwa mcholo bari udopisa kuma pala Lady Smith zasuka ka 30 zaita 22 pala Richards Bay 22 Durban kati na 20 pone bari ndia Peter Marisburg pone bari ndivundula Eastern Cape kwa mcholo bari nani pa udopisa kuma pala Malitswa zasuka ka 25 za 25 komani kati na 22
Puri ndia East London shipra panda chaka vundela warand vundela Western Cape apar kwa mchomoro udo pisa pala Beaufort West zar 23 zar 20 Durban Cape Town 23 Worcester zari 25 pala Afriendal mataka vundela warand vundela Northern Cape apar kwa mchomoro wori udo pisa kumpala Uppington apisa na pala Kuruman zeta 32 katina 31 pone wori ndia Kimberley matar chaka vundela warand vundela Free State nanda par kwa mchomoro wori udo pisa kuma pala Kronstad zeta 33 katina 29 pala Bethlehem zasika na 29 pala Durban yabari ndia Bloemfontein matazo zunur betipetsa ngavundla shilo ngavundla vundla Northwest ndakoro uto pisa kuma pala Durban za Rustenburg katina zar 33 pala Lichtenburg 34 Mahikeng kati na 35 pone wore ndia Tosca machango twangereza nizora frazo ni katafrala mucho marekwana anotere udo apsuka budi nda